bismillahi rrahmani rrahim. darsu noogayabo on e nder deftere hisnul muslim yo Allah hawrninge sawaba hiɗen e du'aaji fii uddutugol julde nden. en jangi du'aaji ɗiɗi ɓaawo ɗo. du'a tammo on wonɗen e jangude ɗo e hinom. wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin. inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimina. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbayka wa sa'adayka wal khayru kulluhu biyadayka washarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alayta astaghfiruka wa atubu ilayka. hino ɗo wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin. inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbayka wa sa'adayka wal khayru kulluhu biyadayka washarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alayta astaghfiruka wa atubu ilayka. e hino firo o ɗo du'a kadi ko egga koye Ali ibn Abi Talib. wajjahatu mi fewtini wajiha yeeso an gon bi mana mi laɓɓini diina an kam mi faandori dewe an ɗen fop lilladhi wonande on fatara as-samawati wal arda taguɗo kammuuli ɗin e leyɗele ɗen. mi fewtini yeeso an gon kami dari ɗo ni mbiɗa juulude mi fewtini dewe an ɗen e anniyeji an ɗin e andeji an ɗin e faaleji an ɗin fof mi fewtini e o taguɗo kammu e leydi ala ko wawata ko faala o waɗa. wajjahtu mi fewtini wajhiya yeeso an gon bima anna mi laɓɓini diina an kan e golle an ɗen mi faandori dewe an ɗen fof wonande hombo lilladhi wonande on fatara as-samawati wal arda taguɗo kammuuli ɗin e leyɗele ɗen hanifa jokkuɗo diina annabi Ibrahima. min komi jokkuɗo diina annabi Ibrahima komi ooniiɗo accutuɗo kala ko boni fewti e ko moƴƴi accutuɗo kala diina merenteeji fewti diina islam accutuɗo sirku yahi e tawhid accutuɗo bid'a jokki sunna hanifan wa ma ana minni wonali minal mushrikina komi jeeyaɗo e sirkoɓe sakko mi sirka min komi hanif. inna salati no julde an nden komi woni e juulude kon dendagal dewe an ɗen kadi am wa nusuki e kirse an ɗen komi hirsata kon fof ma dewe an hajjuɗen fof kala komi ɓattorta faade Allah wa mahyaya e kala komi huwata ka gurdan an ɗo wa mamati e kala komi e mayde an nden bi ma'ana
kala komi e maayata e hoore mum immorde imane e golle moƴƴe ɗum ɗo fop lillahi ko wonande Allah rabbil alamina oɗo aya no jeeya e ko mofti noneji tawhidi on dewe ɗen fof woni Allah subhanahu tawhidul rububiyya kan tawhidul uluhiyya afwa inna salati ko ibadati wa nusuki ko kirse ɗen tawhidi on fof wa mahayaya e kala komi gurta e gurdan an bi mana kala komi huwata ko gurdan an wa mamati e kala komi waɗanta fi lahara an o lillahi fopp ko Allah mi waɗanta rabbil alamina on Allah jiɗo tagore nden la sharika lahu Allah ala hawti diɗɗo e kala komi watta kon wona wonir noon o ala hawti diɗɗo e jeyal makko ngal awa dewal ngal kadi o ala hawti diɗɗo wa bidhalika umirtu ko ɗum noon goye mi yamira ko yamirore Allah woni mi huwde wa ana min ɓanon mi yamirama minal muslimina komi jeeyaɗo e jebbilaniɓe Allah huwo yamirore nden acca ko haɗi kon allahumma yan Allah antal maliku ko an woni lanɗo on ala lanɗo si wona an mo okkuɗa wo o heɓa la ilaha ala reweteɗo e gonga illa anta si wona an anta rabbi Allah ko an jeyimmi wa ana min kan abiduka komi jiyaɗoma komi maccukumma miɗa makkinɗinanoma ko wiɗa alan waɗum waɗa zalamtu nafsi mi tooñi hoore an sabu mi weeɓitani wonki ankin junubu wa ataraftu bi dambi mi qirritike mi rekonisi junubaji an ɗin joni noon faghfirli hafranan junubaji an ɗi jami an ɗi foppu majji ta accanan hay hunde montanan fof ta nangitiran lahara kadi innahu no ko woni la yaghfiru dhunuba ala yawtawo junubu illa anta si wona an ay kombo ande ka junubaji an ɗi wontoon sakko o monta ɗi kon to tawde kayi kadi winda sakko e faasa ko an andi kadi windi ton ko an woni wawɗo montude junubu wona malaikajo wona annabajo wona nelaɗo wona jinnaɗo wata montandelan junubaji ɗin si tawi woni tagornen fop moɓodiri fiyo yewtanan junubaji an ɗi ɓe wawata wama yaghfiru dhunuba illa Allah ko hombo yawtata junubu si wona Allah ala innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ala yawto junubu si wona am wahdini Allah fewnam tindinan tabintinalan li ahsanil akhlaq ko ɓuri labede e jikkuji tindinam fewnalan tabintinalan jokkugol ko ɓuri labede e jikkuji ɗin sabu ko jikku e kulol Allah ɓurata naadugo yimɓe ɓe ngal janna la yahdi ndara noon la yahdi fewnata li ahsaniha ko ɓuri labede e jikkuji ɗin illa anta si wona am komo fewnuɗa e jikkuji ɗin moƴƴi ɗin wo ko on feewi wasrifu anni yiltu ngay e an sayyi'iha junubaji bonɗi ɗin yiltu e an junubaji kanuɗi bonɗi ɗin la yasrifu yiltata anni e an sayyi'aha junubaji bonɗi ɗin illa anta si wona an eyo pellet komo Allah fewni e junubaji moƴƴi o ko on heɓi mo Allah yilti e mun junubaji bonɗi o ko on woɗɗintina ko on daɗi labbayka mi notike ma Allah miɗa dari e ɗoftare ma ko ɓaawi yomi juulu darnin miɗo wa saadayka malal ɓaawa malal miɗa toroma malal ɓaawa malal moƴƴere ɓaawa moƴƴere wal khayru kulluhu bi yadayka moƴƴereji ɗin fappu ko e jungo ma woni wa sharru bone on noon laysa wonali ko ilayka ko faade kama ana min en yiltone nde to toɓɓere joni wa sharru laysa ilayka ana min bika ko e ma ammi faabinorta wa ilayka ko faade kama kadi mi ƴoñorta si yonnu la manja wala malja illa ilayka tabarakta moƴƴere ma nden heewi yo Allah ka hakkunde kammo e leydi wa ta'ala a towi yo Allah to a towɗo jaati towɗo sifaji e inɗe astaghfiruka miɗa insinanoma Allah miɗa toroya accanan ko feƴƴi kon wa atubu ilayka miɗa tuuba rutto faade e kama e ko heddi ko e gurdan an miɗa toroma ya tabintinan kadi e ko moƴƴi kon haray hada huwa fi hada dars joni noon mi wino en yiltoto e oɗo wa sharru laysa ilayka bone on moƴƴere nden fappu ko foppu koye junngo ma woni wal khayru kulluhu bi yadayka moƴƴere nden fappu koye junngo ma woni wa sharru laysa ilayka bone on noon wona faade e ma ɗum ɗo ko honno firorta ko honno firirten ɗum ɗo ɓe holli wonde ngoɗo firo karama koɗɗen no lurri fi ngoɗo firo
ɗum noon yimɓe mazhabu ɓen e yimɓe goonga ɓen e ilam anna mazhaba ahlil haq anna jami al kainati khayruha wa sharruha naf'uha wa darruha kulluha min allahi subhanahu wa ta'ala wa bi iradatihi wa taqdirihi huwa subhanahu wa ta'ala. O wi andu no laawol mazhabu yimɓe goonga ɓen yimɓe jaɓeteɓe konnguɗi mum ka yimɓe goonga wonde dendaangal laatiiɗi ɗin kala ko woni kon fop ko moƴƴi e ko boni ko nafata e ko lorrata fop ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko e faandunde makko e kodduri makko kanko subhanahu wa ta'ala. Karma koɓɓen noon no lorri e hoore wi'ugol wa sharru laysa ilayka bone on wona faade e ma ɓe lorri ɗo e hoore konnguɗi nayi. Al awwal konngol aranolngol annama anahu wa sharru la yutaqarrabu bihi ilayka wa huwa al ashhar ko ɗum ɓuri lollude e firgol oɗo aya oɗo jumla bana kalima wa sharru laysa ilayka bi ma'ana bone on wonaali no ɓattore faade e ma goɗɗo no ɓattora Allah bone oye ko ɗum ɓuri lollude e fiyo oɗo aya sa wi wal khayru kulluhu bi yadayka moƴƴireji ɗin ɗi fopp ko e jungo ma woni an Allah ɗum ɗon la sakka fi dalik wa sharru laysa ilayka bi ma'ana bone on a ɓattortake goɗɗo no faale joni aljanna o ɓattora allergol beere ma wujjugol ma fenugol oye ko ɗum ɓuri lollude al wasani la yas'adu ilayka innama yas'adu l kalimu tayibu ko boni kon ƴawata faade e ma ko ƴawata faade e ma koko konngol laaɓugol la yas'adu ilayka bimana asharru innama yas'adu l kalimu tayibu ƴawata faade e ma bone on ko ƴawata faade e ma ko moƴƴere nen ko firogo non wa salit la yudafu ilayka adaban bone on takketake faade e ma ka neebi kane agol takketake e ma bone fala yuqalu wi'etake ya khaliqu sharra ya khaliqu darra ko ayo taguɗo bone ko ayo taguɗo lorra ko ayo taguɗo Allah torotake ɗum ɗon wa in kana khaliquha haysi tawi ko kanko tagi tigi no anda kanko tagi bone kono o torotake ɗum ɗon ko ta'adduban ko kane agol e fe makko ɗum ko firogo warrabi laysa sharran bin nisbati ila hikmatika bone on o bone wona ɗo yi'ere ɗo bone nawnare soñja lette ka annaɗo wona mala hara wonaali bone faade e hikma ma an fa innaka la takhluqu shay'an abatha a tagirta hunde mere wa hadha qawiyun ɗum ɗo non ko sembi moƴƴa non wallahu alam ko Allah ni ko andi e hino ɗum ɗo wiwɗen ko du'a haray noon mi andintina on ɗo fewndo ɗo si tawi goɗɗo niveau makko on wona ko toowi wona o sattinan hoore makko si en yii du'aaji no ari ga raɓɓuɗo ɗi ko newi nangol en ɓa en fota watta mustawa ka niveau men gandal fotata goɗɗi goo ko raɓɓinɗiniragol kon ko fi on tin ƴettu ɓuri newenade makon si a tawi ɗa tena ko juuti kon ƴettu sa tenata ko juuti kon ƴettu subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruka wondude kadi en faamu waɗugol ɗi du'aaji ɗo ko sunna mo ronki waɗugol ɗi ka julde makko nen bonata sabu muɗum sujudu kadi fawaki mo sabu mo weggiti ɗum ɗo mi yi'ale hay gooto e karma koɓɓen wiwɗe wonde mo acci ɗum ɗo o sujjay abdullah salam donc almuhim ɗum ɗo mo waɗi no mari baraji mo waɗaɗi bonnata julde makko ne haray en watta yila e nden ɗon toɓɓere donc haray si tawi wonde a immiga surtout ko naafugol jemma a juutine darde ɗen si a jangi e kan a habbirago harminirgo ngon ado a jangude fatiha a wi'ay eno ɗo du'a on wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wama ana min al-mushrikin inna salati
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك